sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo ti may kadwa apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert. Iti umuna apaset ti surat ni pagayam tayo nga Albert, intay na amuan ang nakaipundar daytoy iti balay, babaan iti panagtrabaho na ijay oman. Ipapaay na amin akasapulan, wenno dawatan ti asawa ken anak na. Ngem ti di na ammo, luklukwan gayaman ti asawa na. Iti saan aninamnama apasamak, nagsakit daytoy ket na opera nga isu ti makagapo no apay a pinagbakasyon pay laeng ti kumpanya a pagtrabtrabahuan na. Ket iti panagawid na ditoy Pilipinas, ditoy nan anaduktalan ti araramidan ti asawa na ken ti mismo a kumpari na. Intay nga rodan ituloy adenggan ti may kadwa apaset ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo nga Albert. Nagsakit, Rose. Nagsakit ti kasto niya naramin mo kanya. Pagkawanan na, Albert. Jaging gagara ti amin. Nasuliso ka klaan nga po itinabayag ka kaawan mo. Saan nga umanay arason na itang? Albert. Alam amin akagawaam ket pumanaw kan di ti balay ko. Nawaya kayon nagdennay ti lalakim. Panaw! Gusto ko manday ta, Mami, Daddy. Sige! Pumanawag! Ngam ikuyog ko ti anak ko! Gusto, Mami, please. Oh my God, Erika! Oh my God! Sumurot ka kanya! Panawantan ni Daddy! Saan? Di mo alam ni Erika. Mami, Daddy, gusto ko man. Oh my God, Erika! Naman! Mami! Batam ni Erika, Albert! Saan? Daddy! Maasi ka kung mamati ti anak ta! Masaksakitan ni ti aramidan! Pumanaw kan, Rose. Pumanaw kan kat di ka nagpakpakita pa iti uray ka naman! Panaw! Hi, Sir Albert. Welcome back. Hello, Sir Albert. Uy! Ha? Ada ka di ibagbagam, Ivy? Ay, pasensya ka. sus! Di mo ko na kailiw mo man ang ti pamilya. Makat no kaawid mo lang mat iti Pilipinas. Ivy. Ala, nagunagmatanday ta sa naay mo, sir? Ada ka di parikot? Linukonak ti asawak. Anya? Nagsakit. Inaramit ko mat amin na kabalak. Inted ko amin akayat da. Inikak inay tinapintas sa pagnadan. Inted ko tinarangay apa nagbiag. Anyan. Takas ti magkayam ti isubat na. Pinanawan nak. Kat mas pinili na si Murot iti lalaki na. Tinasakit. Inkuyog na pa iti anak mi. Sir Albert. Nagsakit. Ivy, nagsakit. Sorry, sir. Diya ka mo kas nagayam tinapasama kiti panagawid mo iti Pilipinas.
pasensyakan. No si kamat tanti pang ibagbaga iti sakit tinakam ko. Okay lang, sir. Sana bale. Amok kakabailan nyo, dayta. Cheer up, Sir Albert. Ti Albert nga amok. Kat saan anala ka maupay, kan saan anala ka asumuko. Ivy, Amok, kan mamati ak amalasatang matlaan. No anyaman dayta apagdaldalanam ita, Sir Albert. babe. Amay ano tapay kwartam dita. Pawitak ko madananang kantatang. Anya? Kat naawan to ba yan ti pagbayad ko kadag iti bills tayo? Ken may sa dino nga iti pangip-ipanam iti birok ti arkila ti kotse. Kat inaldaw mo at arumrumwar ka. Ay, akwa. Insugal mo ka di manan, ha? Ay, nagdakkel nga ron ti abak ko hindi rami. Anya ka mo tin, Bernie. Husto ko man ti pa nagsugsugal mo. Imbis na tulungan na nga agbirok. Saan mat? Takkarkarwam mat tirigat tayo. Danda ni awanan ka nun tayo. Ngam, ito pa'y laang mat sugal ti asasikaswam. Apay no gasto sa mga minan ti pau-pau iti asawa makwarta. Iro Ramon, tayo so tiyaramatan tayo. Saan, Bernie? Kwarta ni Erika dayjay. Diyak mabali na pakibiyangan. Okit, kasano tayo ngay nga ron ito? Kasano ti kanon tayo? Agdiskitar ka nga ron da. Awanan ti amok at pagdiskitaran. Nalakag to pa'y aminan dagiti alahas ko. Oh, dayto'y langan kakaiso na nga aritos ko itinabati. Okay, di ilakotan na ita. Iti kasta at na kwartata. Ay, saan? Diyak ila ko dayto'y Bernie. Regalo dayto'y ni Albert Kanyak idi anniversary mi. Oh, di rimor matlang ti kinapurno. Siguro, kay limon ti asawa man niya, ha? Anay ko! Ibata man ti imak, Bernie! Magsaksakitan na! Di bagam ti porno. Kay limon na jing Albert, ha? Ano ka di, Bernie? Di mo ang mo di lablabidang! Di ka kamanlangan! Papanamon, di na panawan ito'y. Rose, hagsubli ka! Mami, agawid ta ni Jay balay, please. Jakon kayat dito'y balay ni Ninong. Kailiw ko ni Daddy. Erika. Oh my God. Oh my God, ay tulog ka niya balay tawanan ba niya amam. Anay ko, Ninong! Imak! Anay ko! Ninakudan! Bernie! Inubatang ti imat anak ko! No apay mat ngamin ngayon tugtugot mo pailang na diyang ubing nito'y. Hoy, Bernie, ha? Di mo iramraman ti anak ko. Awan amo na kadagiti mapaspasama. Oh, salbak kayo kiti. Na kayo nga kinati malas iti biyak ko. Panawan kayo manlangan. Makauma kayo nga gina. Oh, Sir Albert. Agkapi ka pa'y, ah. Ato'y, oh. Inyalaan kay ti kapim. Oy, wow. Thank you, Ivy. Oh, ato'y ti biskwit. O, ala. Agkapi kayo pa'y, sir. Gusto pa'y ti trabaho. Ha? Aginanakamat, sir. Manipod nagsubli ka dito'y oman. Puro ka trabaho. Inton kwan, agsakit tumanan ti tiyan mo. Amom, Ivy, itala ngay magakin ka rito eh. Anya na ita, Sir Albert? Agyaman na ka. Agyaman na iti kanayon na kaandam iti sibay ko. Agyaman na iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Naawan ka lang siguro. Tsaka mo, nanya tinapasamak ko. Awan anyaman na, sir. Pakaragsakak timang tulong kan ka. Agyaman na ka talaga, Ivy. Sus, awan anyaman na kunakmat, sir. Da kayo kit di man.
Namabalin. Kidawag nga oray din ako man awagan iti sir. Albert, kung namlagtak makanya kon. Saan mabalin, sir? At data dito'y opisina. Sikat ti boss ko. Iso arumbang nalaang nga rod nga awagan ka iti sir. Kas pa ng respeto kan ka. Ivy. O sige. Di kan awagan iti sir. No, ilibrinak iti dinner ita. Ha? Ay, O anya, deal? day talaga ya. Okay, deal. Wen, kulak lang arunin, mahal. Wen. Bayam. Tano makadawatak ni Rose iti kwarta. Umaya ka dagos ni tayan mo. Kailiw kang amin una yan. Kaya't kang agkan kinarakupen. Wen, mahal, wen. Ayok ka, Bernie! Ayok ka! Di lagi po, Rose. Talaga nga awanan ka itibatin! Ha? Daitibat niya! Gusto mo tala, Hustol. Agasam! Pinanawak ti asawak, gapukan ka! Ngam kastoy laang ti isubad mo kanya! Awanan ka itibatin, Bernie! Nakakadi. Kalma ka kumalang, Rose. Sorry ka din. Past time ko lang na jaya babae. Mamati ka kumakanya. Hustod, Bernie! Nauma akon iti kasta nga ugalim! Gusto ka din, babe. Sika ti ayayatek, kunak lang arunan. Iso ustunan. Maminsan pa'y, Bernie, ah. Maminsan pa'y talaga apanawan kan! Di pumano ka. Apay di ko nang pagtatakkunan kaya. Apay di ko nang sikalang ayat ti babae. Nangalo dita. Hi, sweetheart. Good morning. Good morning to sweetheart. Anya kay dagita papeles? Surat mani po di ti korte. Tika di may papan iti annulment yo? Well, Kat anya kay di ko na ti korte? masapol ka nung agawid na kiti Pilipinas. Tapno personal nga si kaswag ti may papaniti da ito eh. Kasta ka di? Pasensyakan, sweetheart. Pati sika, may ramraman karagiti parikot ko. Awan anyaman na, sweetheart. Okay lang mat kanyak. Sana bale, patsyag ama ornos tumat lang day tabanag. Agyaman ak, sweetheart. Kat kasano? Agawid ka nga ro di Pilipinas? Kapilitan Kaya't mo kaditi sumurot. Iti kasta, ada kaduak. Katuan na, sweetheart. Okay nga ron. Sige. Tas ikaswe kung ti panagawid ta iti Pilipinas. Wow! Si kakaditi ng luto amin karagitoy, sweetheart. Dua kami kanimanang Susan, sweetheart. Tinulungan na ka nagluto. Okay. Anya pala nga iti kukuan nyo. Mangan tayo na, tani, mabisina kon. Sige, sweetheart. Agtugaw ka, takabilak tiin na po iti plato. Sige, sweetheart. Oops. Manang Susan. Sumango ka matan iti lamisan. Agigiddan tayo na mangan. Uwan nga agpay sumanang Susan. Sige lang, ma'am, sir. Didak ka di pa kadalagan. Mga anak to, intun malpas kayo. Ay, saan Sumango kayon. Iti kasta, agigiddan tayon. Ay. Sige, manlagan, sir. Adan sama tao. Ay, mabiit lang nga ron, sir. Takitaag, no, sino na itatintag. Sige, manang. Sir,
Sino ti? Ha? Rose? Sana ngay may dito tapno agi skandalo. Imayak tapno agi daw ititulong mo, Albert. Ha? Ni Erika ngamin. Aday di hospital. Anya? Apay? Ano ni Erika? Sigun ka dagiti doktor. Anang tamingkan ko, anak. At sakit na iti puso. Anya? Dakal agad na di kasapulan para iti pan nakaopera na. Iso pangasim. Tulungan na, Albert. Diyos ko. Awanan ti daduma pa amasit gak. Iso ngayon torturan ko, timay. Sige. Mapantay ti ayan ni Erika, Rose. Nasakit man. Ngamnasken nga ibati ko ni Erika ken ka, Albert. Rose. Amo ka na sa isaya ti agbali na kasasaad na. No aday ti puder mo. Malaksit it ay ta. Maitid mo pa'y amin a kasapulan na. Kang runaan ti amin. Amo ka di mo baybayan ti anak ta. Ketsapay lang kuma. Tamapakawan nagmatan ka dagiti adwa nagbasulat kan ka, Albert. Nabayagan ang napakawan ka. Sapay ko tagbalbaliw ka matan. Saan lang nga pare ti anak ta. No di kat pare ti mismo abagin. Mami, Daddy. Erika anak, kumusta ang tiriknam? Anda ka di nasakit? Anda ka di kayat mo? Ibagamla ang iha. Erika, anak. Kanayon mo kumaalaglag man. Iba't patag nakaunay-unay ni Mamim. Wan, Erika. Mami. Agsing-simpad ka, Wan. Di mo suksukiran ni Dadim. When, Mami? I love you, anak ko. I love you too, Mami. Mangan ka amangan, Wan. Iti kasta, daras ka nga umimbag. Wan, auntie. Adtoy pay. Thank you, Auntie Ivy. You're always welcome, anak. Kumusta ang tiriknam anak? Okay ka ka din? Siyempre, Daddy. Nalaing nga mintiners ko. Kastaya. When, Daddy? Ubing ka pa'y laang amumunti mang bola, Erika. Wan nga ron. Sanak amang bulbola, Daddy. Auntie Ivy, agpaiso ti bagbagak. Wala. Darsam nga ron ti agpaimbag, Wan. Iti kasta, makaawid tayo iti balay. When, Daddy? Aywan kayam. Sa dino ti ayan ni Mami, Daddy? Erika, anak. Di mo palang panunutan ni Mami mo, Basta ka na yun mo alaglagi pa nagtibilin na ka. Ubing ka pa, Isa di mo palang maawatan ti mapaspasamak. Daddy? Patsyak ang maawatan tumatlaan, intun dumakkel ka, anak ko. Ivy? Apay, Albert. Ada ka di bagam? Agyaman ak. Gapoy ti kanayo nakaadam iti sibay ko. Aday ta ka manan, Albert. Apay ka di adi ka maumuma mang ibagbaga iti dayta. Jack tupulos mauma nga agyaman ken ka, sweetheart. Ito lang no nauma ka na dumdumngeg. Talaga nauma ako, Albert. Ha? Namin anok ka di nga ibagakan ka. Apakaragsakak ti kastoy nga aramidag. Ken maysa, amumat no kasano ti panagayat ko kan ka. Saan ka di? Banag apagyamyamanak unay. Nang runa unay ti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti tao ang mangandingay, mangilala, kan mangipat patig unay kanyak.
Kasta akmat, Albert. Kasta unay ti panagyamyaman ko iti Diyos. Gaputa si katiinted na akatakunay-nay ko iti tong palbiag. I love you, Ivy. I love you too, Albert. Ita, Miss F, agpada kamin anag for good gani Ivy. Kat adda kami ita dito Ilocos amangas asikaso kadagiti negosyo nga inpatakdarmi. Kaasi ti Diyos adu matlatta ti maaw-awat ko a kontrata nga isu ti maysa a pagtataudan ti pagbibiyagan mi asa nga pamilya. Balasang meten ni Erica ket ag kolehyon iti umay atawan. Damag ko ang nagabrod kanu meten ni Rose. Sayang laeng ngamin saan kami meten an addaan iti anak ni Ivy. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay kuma taag serbi nga adal daytoy kadagiti padak a napamilyaanen. Toy pagayam mo, Albert. Ken ka pagayam, Albert. Iti daytoy abiyag adu ti panubok nga intay pagdaldalanan. Adu ti parikot a sumangbay amang subok kada tayo. Ket kablaawan ka pagayam ko. Gaputa na ilasat mo amin dagita apan nubok ti biag. Kadagiti papagayam tayo adumdum nga gita, agbalin ko mga adal daytoy, nang runa kadagiti addaanan iti asawa wenno pamilya. Di tay kumagpailuyos iti rikna tayo. Panunutan tayo kumati mabalin nga ibunga ti anyaman nga aramidan tayo, nang runa kadagiti papagayam nga adda asawa na ije balasiw taaw. Panunutan tayo tirigat kan sakripisyo da tapno maipaay dalaang tinapintas abiyag kadagiti pamilyada. Alakastan pagayam Albert kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibingla iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengay.